megangnya perut. Perut bang wah. Udah 3 hari anjir. Wah, berarti kau itu kena santet. Kena santet. Ayolah aku bawa ini. Aku ada dukun paling pinter di situ. Gitu di sekolahnya aja dia juara umum dia. Oh iya, namanya mantap. orang pinter. Oh, Boleh tuh dicoba. boleh. Ayolah kita bawa dulu kau ya. Oke. Ini santet ini. Tapi gendong ya. Hah? Gendong ya. Ayo. Ah, dada aja punya anak buah kayak gini. Jurik tikidul tikaler hadir. Assalamualaikum, Mbak. Yo, waalaikumsalam. Ayeuna maraneh ka dieu. Temen aku ini sakit perut. Rambutnya gondrong, kayak rock and roll. Boleh masuk nggak, Mbak? Sok masuk. Punten, Mbak. Sok dari yuk. Aya naon? Selain datang ka dieu, ha? Mbak, ini saya, Mbak. Bawa teman saya ini, Mbak. Kunaon? Perutnya sakit mulu, udah 3 hari. Jadi ieu babaturan maneh geus tilu poe jadi bedeung. Bener, Mbak? Geus dibawa ke rumah sakit. Belum, Mbak. Oh, jadi belum dibawa ke rumah sakit. Belum, Mbak. Terus ka dieu maksudnya naon? Kesini mau nanya sama Mbak. Ini teman saya ini perutnya udah sakit 3 hari. Kenapa? Bisa nggak diterawang dikit-dikit, cemana lah gitu kan? Oh, jadi maksudnya yang pameangkeun kunaon aja. Bener, Mbak. Cara ngeukeun kumaha tuaannya? Ya, Mbak. Saha wae tamu anu datang ka dieu, Ya, Mbak. saacan ku aing panyakitna di teang, Ya. kudu mere persyaratan heula. Oh, persyaratan ada, Mbak. Ada babi bawa nggak? Iya, bawa. Tuh di. Tong macam-macam maraneh ka dieu, Ada, kudu Mbak. manujo dieu. Ini, Mbak. So, Ini, Mbak, persyaratannya. Sampo. Biar bisa krim, Mbak. sampo clear, Iya, Mbak. mentol lain. Mentol, Mbak. Mantap. Mbak, mau tanya. Ini lilinnya kayak lampu, kayak lilin ulang tahun ya, Mbak? Ganeng. Ngomong ngomong. Parah ya? Iya. Cari cing. Ku sabab maneh duaan datang ka dieu geus mere syarat, ku abah ayeuna rek di Terawang. Nuhun sampona. Ya, Mbak. Mbak, punten, Mbak. Cincinnya kebalik. Kejar dong. Mbaknya mirip si Gondrong. Kameramen kita. Kamu ngomong, cari cing, nyari cing. Kalau pun itu sopak, tarumpul kabeh. Jurik tikidul tikaler hadir. Iya aya tamu nanyakeun nyeri beuteung. Aduh. Sorry. Aduh. Sorry, balik kandinya. Sanganan maneh. Iku. Mana nih ka dia? Hasil penerawangan apa dia? Jadi ya teh lain asupan anu gara raib. Ampun, Mbak. Tolong kanyut. Emang sakit perutmu itu kenapa? Oh, iya inget bang. Orang istilah gue candahar. Goblok sia. Hah?